Oke guys, kembali lagi dengan saya tim Tungkurul. Pada video kali ini kita sambung video film Preman Kampung 3. Angkanya 3. Oke, nanti bapon. Maka selesailah video ini. Jangan lupa subscribe di bawah ini dan like and share. I'm cutting dice, look at these eyes, they're not here to please you. There was a time you could be mine, before all that you put me through. I knew that you were trouble, but I like that you're bad. I'm living in this bubble and it makes you so mad. You can say hello, but it don't make you to like me. Nyan ka ka. Untung pina pa cho bot ha. Mahan ka be ke. Yo, bi untung nak ka. Ide na laga cewek. Hai, ide kop laga lah aja em. Emtui, ukuran ibang-iban. Ukuran ya. Punya tanging. Payah takap ke abi. Man ka Harul na cewek ke. Ikah pi lagi hana kata bilung lo. Ide tinggal di Bluetooth mata na cewek. Alah dikah. Yang tu. Aci ku tiga foto bapeka nalaga. Nah, hana nah. Ide bak-bak HP je ku simpan. Oh, tapi natari kan? Oh, kok berat? Tak berat dari ME. Betul. Betul. Nanan lagi cari nih. Lagi cari ni. Lagi artis Blackpink malah. Oh. Kau boleh. Oh, hando. Em. Putra. Preman bunuh. Pak. Epak ha. Mana go? Gede. Pak. Dia kain preman bunuh. Oh ya, hai. Preman bunuh Jihrul. Yang ku pegah putra si bunuh. Pakai. What? Hantu Rona. Pantu cocok ro menyo. Man, pegang ada Iman. Yasin. Hai. Oi, silap ke nama. Hai, kaplu yung ano, balik ka din na. Kehantu ya, gemah kan? Duk leo. Kehantu ya.
Alah, apa hantu je oro. Hai dahi. Alah. Apa dahi? You made a monster. Oke guys, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa Subscribe, like, comment. and share. Dan jangan lupa juga lonceng notifikasi di bawahnya ya guys. Dah, bye.